Tiko urukwebembere gombora ya rubaya bagwerwa kagwe bwanyuma y'abaturage abecyaro cyargerera ukutemihingo mu muhanda bakabazibira kurambura umurongo tugwa MTN urukombe ko mu cyareki abo kubita tatizire ku Rwanda aha tuija kureba umurongoti gwashikashi tuija kureba ebitwashabire na feedback yabyo bakansaraba babebemberiwe kansaro mucyara abwegomboreja harikiko rwa district oneboloida muhimbura cyabahwaho banyuma y'abaturage kurumejiko bo bagumizengu bakaba n'abarukweyeterere batakozere abaturage aba ukutabukira abebembezi babo nikijaho bwanyuma y'abebembezi babiri abarimo munyeshengero mucyara aba district ya Mbarara Honorable Margaret Rebyambu hamwe na Honorable Roida Muhimbura buri umwe ukuhamya kunwe yashakira umurongo togo cyo tukubantu bagambira ngo enko akorana cyo kubasa kwijo mu cicweka hakabura kugira icyahinduka hina hona hino rije kubara he mutwaro 30 akajugura mwembuzi ekagira iki yamutambira kumbira byo mwisho so ababindukura shana ni mirongoti tweta gisangoze gamba cyenda ngo umurongoti kora wagambira ugureta abantu bagurebe batakabaruhunga uguno murongoti gwa kabiri kurugira 30 eyinashabire wachurira babashomera ezine barha ezarjiro mu UCC kazihandika nyoma isero kandi ndukira kushaba kwa kanso eyarubaye ke gomboro so emirongoti ya kebiri twasigaza yo gumwe ogwakashatu okurigira habarha eshomiro muhandiki worikiko rwegombora neyore kangwe gombora ikashabe mirongoteji ukurabiro muri kansara wegombora ebarheji ne ya UCC nabahandikira misiti no mujonoroida bakajhandika ebiro 8 ukwa mwenda 12 tumani kansara wanyu yes nani nkore ntungu ko mugomborora tino shimbe kuba nanteganisa so oguno murongoti mwabihurire bibabashomera abembezi beciceka bebemberiwe mukuru wo murika hamwe no muhwezi wa mukuru w'entebe ya kashatu betombe iterekanso yegombora abo kubarabya mamisho moment bakudelegatinga ngo now you are sitting in as the chairperson hari byo kwe kwasanga banajwe iki no way problem ejo tujine yo kufuna information ahashahe ya muhe haza nicyo kikuretera akakambu yaya kubona kakariya abanyuma yo kutungo kumanyisibwa abakaviyo akabere kaza kubarikaho polisi ishyira hamwanya yazibira abembezi ba kanso yegombora ukurambura umwanyogo Sky TV agenshonga ndematenebye ibyarubaya okwenkwe biri